Aihoris rumahnya Fini bele ia ointolu. Fini ho tuberkulu, ho kain, no ho musan. Fini nerasi kiha banghira aihoris rumah liu ona husi prosesu polinizasaun kaha kaben. Iha nebe aihoris nia parte mane, seha kaben ho aihoris nia parte feto. Prosesu hakaben idane bele li husi anin, udan ben, insectus, no ita emarasik. Domesticalização spesies aihoris nian mosu kedas banhira agricultura nerasi kahu. Mais ou menos, iha tina rihun sanulu liuba. Iha tempo ne kedas be ala sira hatene ona rai Fini, hori nune sira bele kuda fila fali iha tempo tuirmai. Pratika no matenik nian idane hatun husi be ala sira bazerasaun, tozerasaun ohin loron. Mai be ho revolução industrial konaba agricultura nian hafo em Segunda Guerra Mundial acontece. Companhia Barak mag desenvolve negócio ho di fan Fini. Ho nune Fini Barak makla uza, no Barak maklakon. Nunemos prática tradisional ho di rai Fini começa lakon da daunona. Uluk ite Fini o varada doin Barak tebes também tem rai kita ocupação então Fini Barak ne que uluk original e tem rai rasi Barak mak lakon duni balu se na fatin ya itinerai ya fatin balu se Barak ya fatin balu menusona então ida nema kondisi aktual ni acontece ya itinerai lara kata itine Fini rasik ya ameaçanya larang prato bele lakon. Quintal idane organização ZVA nonateranian IHNB além de promover agricultura sustentável no permacultura, nia mos nudar fating ho di halo propagação espécies aihoris nian. Fating ho di halo pesquisa konaba Fini, no nudar mos fating ho di ha libur Fini, todi hatama ba banku Fini nian. Fini, processo Fini ba kuda anesan det, quase anesan. Primeiro está sai Fini, hoba iha be. Depois ita wahira ita tahu be ansa provoca mores tahu ia viveiros depois bota ituang ita kuda ia cantreiros depois na bot ita sai Fini ita hamos habai halumarang odi Fini dane anesa kuda fali Fini dane depois hasai fali kuda fali dane la precisa Fini selo. Banku Fini magnudar fating ho di rai Fini. Fini husi banku idane mai husi recolha nebe organização ZVA no na terra halo desde tina rihun rua resin sanulu liuba. No consegue tau hamutuk spesies aihoris nian, hamutuk atus ida resin rua nulu, nomos variedade lokal lubukida, nebe mai duni husi quintal nebe situada ia baukau nerasi. Fini balung hetang husi merkado lokal,
No balon hetan husi partilha no recolha ai horis nian nebe mai husi flora Timor-Leste nia rasi. Fini hirak nebe identifika ona serai ia fatin tolu nebe la hanesan. Hanesan tau Fini ia botir laran hodi rai ia armariu, ia zelera laran, ka konzelador laran. Antis Fini rai ona ia fatin tolu ne, Fini hirak ne tengki mozona. No maran lolos, no rai ia kondisau nebe dia kliu, antis hodi batau ia bangku Fini nian ia dili. Base de dados by spesies ai horis nian idane, feita husi organização GIZ. Base de dados ini ami hahu halo ihatina kotokia 2013 dan ami hahu si distrito tolu ninian baukau vikeke no lauten ne ami hetan espécie verdade hamutuk 300 e tal e tinang idane ami começa a espalhar tambah ia distrito rua ia bobenar homana tutuminya taung espécies verdade memang kami ia base de dados nene hamutu 554 espécies dan makau halo tinang kotuk no mentatan distrito rua ya tinang idane oisa ami hetan dados sirane liusi atividade da levantamento de dados ka assessment. Então, assessment ni halo lawas usi equipa usi programa dan edet, mabe mai usi equipa motida. Primeiro maka ho UNTL, Universidade Nacional, NGO lokal ni maka usi programa ni kontrata, subkontrata atau halo aktividade spesifik balo maka NGO Permatil, Ministério da Agricultura Rasik, Mutuco Extensionista Sira, nomos Grupo Agricultores Ihasuku, nebe maka tama baya Grupo Agrobiodiversidade nian. Ho reconhece importância husi Banco Fini nian, nebe nudar mos projeto husi organização hasatil, ho di halau formação konaba criação Banco Fini nian ida nebe facilita husi ONG na terra. Permatil magnudar organização ida nebe hetan fiar ho di tuir formação ne. Ba oing da nebe mama to atau halo ba oing da nema ame koko halo Banco Fini. Banco Fini ne ame atau hanoing hanusa para halo Banco Fini laos ansa oing da ita orsop mambal fahaten laos para uza batawi armari de to yane ba iha mos bele mos ita tawi armari bele mos ita tawi ita neto larang. Kare kai hori tu ni precisa halo adaptação. Depois ihana ba ni adaptação dia então Fini mos baita mos dia. Mas kare kita só silosa então susar teve sala adaptação ita nia situação nebe mai ha Timor. Tamba ita ni situação ha Timor ho fatin selo planesa. Então ita tem que masa kar meeting ita ni Fini lokal ne susah fase la tumores, fase la adaptação, depois ita ni agricultura sira la gasta osan, sira la sa osan bara por isso maybe botutu ihana natureza dan. Tamba nema precisa halo Banco Fini. Amigo neta terceira geração ona. Fini lokal tamba ya ni maior parte akar kuda be Fini lokal tamba ni dia tamba Fini lokal ne or sila ita kuda ne sempre ne Fini ne ita sempre rai ita bel kuda fali mas Fini da nebe ma ita so sa husiloza susir nebe ne o kuda ma o hintina da ne de mas tinan selo kuda fali ne Fini o bel halo o bel kuda mas ne sal produção la sansa ida be uluk be osas fofone nebe beda hansa be husi be Fini lokal ho Fini be husi be neba maine la hanasa. Agora agricultor agora be ya Timor maior parte usa ma Fini be husi neba nema bar. Haware husi be tomati hibrida husi be neba ni membara. Ota moda sira be husi neba membara. Dalam rumah husi teniam be lokal sira halu hatia. Tama sira hakar dia bai neba tama pertama me kuda ne tama fuan barak. Mas sira laten dia Fini ne taba hola terus di Tanzania. Sira laten dia ita hasai terus osam bahola mai kuda fali. Mas ita kali teni Fini ihane sira lahanu hetain dani.